Bešo moago ke seswantšho sa dikantorokgolo tša SABC tšeo di lego ka mono Auckland Park, Johannesburg, gomme re na re fano Studio 10 gomme bjalo ka mehla re thoma ka dihlogo tša ditaba. The IFP has agreed to form part of the government of national unity. Provincially, we are working towards forming a government in the province of KwaZulu-Natal. Mopresidente wa Inkatha Freedom Party Velingosini Hlabisa o re mokgatlo wa gabo o ikemišeditše go šomišana le mekgatlo ye mengwe go hlama mmuši wa botee bja setšhaba. E tsena go modimo raja mola re wa haika kale ke thomolla ke nyaga mmaka. Maphodisa province ya Limpopo a nyikišiša molato wa go thopa le go tšhabetša mošemane wa mengwaga e lesome komeng ka kgang. There are still 6 games, so there's a lot to lose, but also a lot to win. Who are top of the Dipapading, mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o ipeleditše go barolo ke gore ba be ba nna tia lesono la go fetela go sebjana sa lefase sa 2026 morago wa go setla baagišane naga ya Zimbabwe maabane. Bešong ratamiša gomme bjalo ka mehla ga nke lehlaba go mela dikela ntle le ditaba le la lehono le hlabile gomme re le swaretše tšeo di rego. IFP e tšere sephetho sa go ba karolo ya mmuši wa botee bja setšhaba a ke mantšu wa moetapele wa mokgatlo oo Velingosini Hlabisa yo a dirile go tsebišo ye ka pejana mathapameng a lehono. Maemong a province mokgatlo o ikemišeditše go ba karolo ya mmušo ka KwaZulu-Natal morago ga go kopana le ANC, DA le NFP. Le ge go le bjalo go sana le mošomo o mogolo o swanelago ke go fihlelela se. Hlabisa o bušitše gape a hlakiša mabarebare ka ga mokgatlo wa Umkhonto weSizwe fao a tiišeleditšego gore mokgatlo woo o paletše ke go iponagatša kopanong yeo e bego e rulagantšwe. At a national level, the IFP has decided in forming part of a government of national unity. The IFP has agreed to form part of the government of national unity. Provincially, we are working towards forming a government in the province of KwaZulu-Natal, having met with the ANC, DA, and the NFP in this province. This continues to be a work in progress while we understand the deadlines of Friday. I must clarify on the issue of Umkhonto weSizwe. On the MK party question and the subsequent letter which has been circulating in the public domain, we can confirm that we have received a letter and we agreed to meet with Umkhonto weSizwe party. However, the leadership of the MK failed to honor a pre-arranged meeting. Our delegation waited for some time. However, when they failed to arrive, the meeting was cancelled. There has been renewed attempts today by the MK party to reach out to the IFP. Talks are still underway with regards to a coalition government in Gauteng. The IFP has confirmed its willingness to join that government of provincial unity in the province of Gauteng. Kgorotsheko ya dikgetho e šwalalantšhitše kholofelo ya mohlami yo a rakilego wa mokgatlo wa Umkhonto weSizwe Jabulani Khumalo ya go bušetša bjalo ka moetapele wa mokgatlo woo yo a sa tšo go hlongwa. Kgorotsheko yeo e kgethilego e file kahlolo fao e phaetšego ka thoko kgopelo ya Khumalo mo a laetšego gape go lefelela ditshenyagalelo bjalo ka kotlo. Kgoro e boletše magareng ga tše dingwe gore kgopelo ya Khumalo ke tšhomišompe ya ditirelo tša kgorotsheko le tshenyo ya nako ya boahlodi le didirišwa tša basekišwa.
se se latela morago ga gore Khumalo yo e le go monna yo a ngwadišitšego mokgatlo wo wa dipolotiki a gomele kgorotsheko ya dikgetho ka maiteko a gore IEC e phumule mopresidente wa maloba Jacob Zuma bjalo ka moetapele wa mokgatlo. Khumalo o be a nyaka gore kgorotsheko yeo e kgethilego e laele IEC go mongwadiša bjalo ka moetapele wa mokgatlo woo. Mokgatlo o šomile botse dikgethong tša bosetšhaba le tša diprovense tša ngwageng wo 2024 fao e theilego go ba mokgatlo wa boraro ka bogolo ka nageng. MK e thupile bontši bja dibouti ka KwaZulu-Natal gape ya ba mokgatlo o mogolo wa kganetšo ka provenseng ya Mpumalanga. Go tše dingwe tona ya maphelo ngaka Joe Phaahla o begile gore go hlokagetše motho yo tee ka lebaka la bolwetši bja monkeypox ka mono Afrika Borwa. Tona o re go begile diphetetšo tše 5 ka nageng mo tše 3 e lego ka KwaZulu-Natal mola tše 2 e le ka mono Gauteng. Phaahla o be a bolela le babegaditaba mo a bolelago ka go phulega ga bolwetši bjo ka Pretoria lehono. Go netefaditšwe gore go na le batho ba bahlano bao ba nago le bolwetši bja monkeypox ka Gauteng le KwaZulu-Natal. In the current outbreak, we have recorded 5 laboratory confirmed cases, and regrettably, one of those have passed away. 2 of these cases were confirmed in Gauteng and 3 in KwaZulu-Natal. The death that occurred is amongst the 2 cases in Gauteng. This patient passed away late on Monday. Balwetši ka moka ke banna go dumelwa ge twatši e phatlaladitšwe gona mo nageng. All cases and all the patients are males aged between 30 and 39 years without any travel history to other countries which are experiencing outbreaks. Go šišintšwe gore go šomišwe sehlare bjalo ka kalafo e kaone ya bolwetši bjo. At the current moment in South Africa we don't have a registered treatment for Mpox. However, the World Health Organization recommends the use of an antiviral treatment called tecovirimat. Mmušo o lekola kgetho ya gore go ka šomišwa moento ofe go thibela go phatlalala ga bolwetši bjo. We are also looking at obtaining vaccines, Mpox vaccine. Options are being considered as to from our department working with SAPRA and WHO. We are also accessing the vaccines, small doses of the vaccine. Balwetši ba babedi ba lokollotšwe bookelong mola ba bangwe ba babedi ba sa le sepetlele. It typically causes a flow like Bešong re sa le amogela maphodisa province ya Limpopo a nyakiša molato wa go thopa le go tšhabetša mošimane wa mengwaga e 10 komeng. Mošimane yo o thupile ka Valvater ka ntlenyana ga lephalale provinceng ya Limpopo gomme a išwa lebollong ka Hammanskraal provinceng ya Gauteng. Mmagwe o nyaka gore bahlankedi ba golege ba dira bošula bjo ge e šita le rabadia wa koma yeo. Lesogana la mengwaga e 10 le gopola tiragalo ye e mo tšhošitšego ya go tšhabišetšwa komeng. Lesogana le le masogana a mangwe a tšhabišeditšwe komeng ka labone la go feta nakong ya ge ba le ka sekolong. Lesogana le rem e be le bošego nakong ya ge ba tšhabišetšwa komeng ka tikologo ya Hammanskraal. Koma ye e bogole bja dikilomitara tše 500 go tšwa ka tikologong ya Valvater. O re be ba šetše ba hlagišitšwe nakong ya ge a pološwa ka komeng bošego bja letšatši la Mokibelo. E tsena ko modimong raja mola re wa haika kale ke thomolla ke nyaka mmaka bjano ra namela advance yongwe. Mmago Lesogana o rem o nyaka toka e phethagale. Ntho e ke nyakang e dire ke kgopela ba išale morago go tloa mathomong toka e phethwe as ba molao ba khona ba tseba gore bona ba bereka bjang ka tsona. Maphodisa a rem a gare ka dinyakišišo. Ke nnete re ka netefatša gore re amogetse dipego tša go tšhadišwa ga ngwana wa mengwaga e 10 go tšwa sekolong. Molato o utswi o e leng gore o sepelana le tlholo ya molao wa tša dikoma. Go le bjalo ntlo ya magoši e rem go kgahlano le molao gore dikoma di amogele badikana ntle le tumelelo ya batswadi. Pele ga ge monga koma a ka amogela ngwana mo komeng
o tshwanetse o be a humane consent form gore botumello e ngwadilweng e saenetswe ke motswadi gore o dumella ngwana wa gagwe go tsena komeng. Badudi ba reng ba berile melato e mentši ya go tšhabišwa ga bana ba bona mo tikologo ya go bona e fela ga sa ka ba hwetša thušo go tšwa go maphodisa a Valvater gare ga jalo ba phela ka letšhogo la gore bana ba bangwe ba ka tšhabišetšwa komeng ge modira bošula bo a ka se golegwe. Ke Bahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC Valvater. Gomme pejana go potsišo ya rena ya letšatši re le botsišitše ra re bjale ka ge ngwaga ka ngwaga ge sehla sa dikoma se thoma go ba le ditiragalo tša go thopa le go tšhabišetša bana lebollong ra botšiša ra re na tharollo ya go ya go ile e ka ba efe phareleng ye. Gomme o swaetše letlakaleng la Facebook Lehlagonolo Molele yena gore ka boripana ke nako ya gore maphodisa a gate tema go ba dira dilo tša mohuta wo ka ge e le kgatako ya ditokelo. Nelson Mangena yena gore tharollo ya go ya go ile ke gore mmušo magoši le bona ba swanela ke go hlama sengwala seo se bolelago ka kotlo ya bendikoma bao ba thopago bana ba batho gore ba ba iše dikomeng tša bona. Mafirišoki o re yo a tšhabišetšago yo mongwe lebollong o swanela ke go hwetša kotlo ya maleba gobane a sa dumellana le motho ga a fapane le lehodu. Ge Lilian Lesufi yena gore batho bao ba thopago ba gatakiša ditumelo tša batswadi ba bana bao ba tšhabišetšago bana komeng ga ba golegwe gomme ba iše kgorontsheko ba hlolele mengwaga-ngwaga kgole le gomo. Ka mehla le mehla re leboga maikutlo a lena gomme re le go potše gore ga manefelo le lekgotla-kgašo ke maikutlo a lena. Re tšwela pele ka tšeo di rego tlhaelelo ya metse torotswaneng ya go tsebega ka boeti ka Parys Free State e šetše le setlwaedi. Ba bangwe ba badudi ba šomiša dipompi tša mohlakanelwa mengwaga ya go feta e mehlano ka ge masepala wa Ngwathe o sokotšwa ke mananeo kgoparara ao a sa šomego ka tshwanelo. Baagi bangwe ba kwa Parys ba santse ba ikaegile ka dipompo tseno tse di kopanelwang mme di fitlhelwa mo dikhutlong tsa mebila gore ba nne le metsi. Baagi ba na le dingwaga ba tlhoka metsi mo malapeng a bone mme ebile bangwe ba tlositse mafaratlhatlha a tsamaisang metsi. Dimakatso Tsokodibane wa dingwaga di le 69 o nna le nosi mme o patelesega go duelela metsi. Ha hona metsi, dipompo tsa gona ho omme ka tlung. Di digiza ga tse batho ba dintshitse re di latlhetse kwano tso etsang ka yona ho sena metsi ga re sa itshwenya ne ho ga ke dilemo tse telele go 2009 kwana ha e sa le re sokola metsi ha e sa le ga sokola tloa bo 2009. Baagi ba re ga ba bone metsi ka metlha ba re ba eletsa gore masepala o tlogele go thapa badiredi ba ba sa itseng ka ga mafaratlhatlha a metsi. O bona this situation e re ka ra yona right now mo Parys is not nice go jwetse nnete because ha ne re hola rona ba bang re khile metsi ko Patuma and then ya fediswa this thing ya Patuma metsi a tla ka dijarete no o metsi ha sa le ka jarete nna ha rona metsi se antsa tswa ka mo ka jarete gana le dilemo no metsi sa tlhola ka mo jareteng is painful because ne re ga metsi ko tonose ko forong mo de bai e faili for ga teng metsi teng a fetsa ntse o a sefe before tla sebedisa ha ho mona to ga metsi sona. Masepala wa Ngwathe o dumetse go rona le dikgwetlo tsa go tlamela baagi botlhe ka metsi. Ha o sheba mane Parys Water Purification Plant e producer serkareng ke 12 megaliters ha e le hore tlhokeho yona e ka etsa 19 megaliters ho no ba bontsha hore phepetso e teng. Ke ka ho masepala o sebetsa mmoho le bana ba DWS so bile ho appointuwe contractor e leng hore e sentse e kene tshebetsong sepheo sa yona go ho ntlafatsa le ho etsa bonnete ba hore phepelo ya metsi ka hara motse ya ntlafala. Nale are motsamaisi wa masepala o kopane le bora kontraka mme a balaela gore ba itlhaganedise project ya go neela baagi metsi. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC Parys. Le hono go tlatsa mengwaga e 16 ge sa le ba golega ba tsheko ya Rivonia bjalo ka Ahmed Kathrata le ba bangwe ba šupa ba hlolela go bophelo ka moka kgolegong ka go eka mmušo. Maloko a malapa ba sekišwa bao ba tsheko ya Rivonia ba re morero mogolo wa go keteka letšatši le o ya le miši ya dikwekwele ngwaga ka ngwaga. Tsheko ya kgetsi ya Rivonia e ne e tshwaretswe ka mo kgotlatshekelong eno eo mo malobeng e ne e bidiwa kgotlatshekelo ya boikuelo ya Pretoria.
ke teng ka moo balwela kgololesego ba ba akaretsang presidente ya maloba Nelson Mandela le Ahmed Kathrada ba neng ba atlholelwa botshelo jotlhe kwa kgolegelong. Jaanong setheo sa Ahmed Kathrada se ntse le tirelo ya go gopola dingwaga di le 60 tsa tiragalo eo. The trial signified the quality of leadership who were prepared to sacrifice their lives in the pursuit of justice, and without contrasted today, where there is always an expectation of reward for any service. These were people where there was no such expectation. Fela bangwe ba supile tlhobaelo ka maemo a demokrasi mo nageng. So it's really important that we reflect on 60 years since the sentence, but also 30 years of democracy, a time when our democracy is really in quite a fragile state. I would like also to agree with Sharon that I think this place should be made, I think we should talk with the Minister of Sports, Arts and Culture that can make a heritage place. Dikgotlatshekelo le tsone di lebaganwe ke tiro e masisi ya go dira kwa ntle ga go boifa le go sekamisa molemo. The challenge that courts face, I think the issue of access to justice is one that remains a major concern. It's concerning because in a rules-based society and in a society where we encourage people not to indulge in self-doubt, but to use the mechanisms of the law to resolve their dispute. Kolapen a re balwela kgololesego bao ba ne ba sa ikemela mme ba ne ba lebeletse go bonela baagi botshelo jo bo botoka. Molemo one motho wa SABC News, Pretoria. Dipapading mohlahli wa Bafana Bafana Hugo Bruce o dirile boipiletso go dipapadi tša gagwe go se tšeatšeege ka ge ba sana le leeto le letelele lesolong la bona la papadi tša go kgata tema go sebjana sa lefase sa FIFA ka 2026. Afrika Borwa e bile le papadi e botse kudu karolong ya bobedi fao e fentšego baagišane naga ya Zimbabwe ka dino tše 3 go etee go Group C le patlelong la Free State ka Bloemfontein bošegong bja go feta. Gabjale Bafana ba maemong a bobedi le gorong la bona ka dintlha tše 7 e le palo ya go lekana le baetapele bao ba le goro e le go Rwanda yeo e nago le dino tše dintši. Morago ga dipapadi tše 4 Group C e sa bulegile fao Benin yona e le go maemong a boraro ka dintlha tše 7. Mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o dirile phetogo e tee mo sehlopeng seo se ralokile go Maleka kgatlhanong le Nigeria. Afrika Borwa e thomile papadi gabotse gomme ya kgona go nwesha motsotsong wa mathomo wa papadi e fela Zimbabwe e kgonne go lekantšha dino motsotsong wa bobedi. Thaloko ya Bafana e be e kaonafetše karolong ya bobedi ka ge Thapelo Morena a kgonne go nwesha dino tše 2 le ge sehlopha sa gagwe se fentše ka dino tše 3 go etee. Mohlahli Bruce o re tsela ya go qualifyela dipapadi tša sebjana sa lefase ka 2026 e sa le e telele. Still a long way to go. There are still 6 games, so there's a lot to lose, but also a lot to win. So for the moment, I think we are on schedule. Bruce o amogetše gore papadi kgatlhanong le Zimbabwe e be e se e bonolo. There was frustration because we started very well. Very soon in the first half 1-0, but 2 minutes later it was 1-1, and we were a little bit shaken by the goal of Zimbabwe. Ye e be le papadi ya pele ya Bafana ka Bloemfontein morago ga mengwaga e le 14 ge ba fenya France mo dipapading tša sebjana sa lefase ka 2010. Gomme mopresidente wa SAFA Danny Jordan o re Bafana ba na le sebaka se se botse go ya dipapading tša sebjana sa lefase ka 2026. Wonderful night, wonderful celebration. It reminds us of the World Cup. France that we won here 2-1. England, Germany here, a wonderful match. And tonight we go to be a serious contender for qualification for the World Cup 2026. Balatedi ba kgwele ya maoto ba be ba tlile ka bontši lepatlelong gomme moradoki wa letšatši Thapelo Morena o retile badudi ba province ya Free State. It feels very great, especially after so long being again in Bloem.
We done it for them because it's been a long one not having a team, and thanks also to the supporters. Lesolo la go qualifyela dipapadi tša sebjana sa lefatshe le thoma gape ka kgwedi ya March mo ngwageng o o tlago. Pero ka Sefeso Ramara wa ditaba tša SABC. Monyetla wa sehlopha sa University of Pretoria le Sabaroka FC wa go hlatšošetša leking ya DStv Premiership wa nyamelela se se latela morago ga gore dihlopha tše ka bobedi di raloke maleka e tee go e tee papading ya go kgahliša ka lepatlelong la Global ka leboakgomo provinseng ya Limpopo mathapameng a lehono. Richards Bay e tla dula e ngaparetše maemo a yona a go ba karolo ya DStv Premiership ge e ka fenya tax ka mokibelo. Bešong go rialo re kutupung phela ke gona re feditše ditaba tša rena e fela gopola gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus fa o ka bogelago le kae o le gona go marangrang a dikgokaganyo bjale ka Facebook, X le YouTube. Kgatišo ya ditaba tšeo di gona, nomoro ya rena ya WhatsApp le gona o ka kgata tema. O gopole gore ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolola tšona ka iri ya seswai mo go SABC le go SABC le gae go sasa gape ya le go latela kakanyo ya maemo a boso tšwelang pele go ipsina ka molekoloko a mananeo go SABC 2.